Da li ste znali ako ne čistite radijatore da su mogući i viši računi za grijanje? Evo kako to jednostavno učiniti. Radijatori rijetko ili nikada ne stižu na listu očišćenih stvari, a ignorisanje ovog zadatka nije samo opasno po zdravlje. Nakupljanje prašine između rešetki može začepiti protok topline, a tada oni moraju snažnije raditi kako bi zagrijali cijelu prostoriju u kojoj se nalazi. Prije čišćenja radijatora obavezno isključite grijanje. Ovo je sigurnosna mjera jer ćete radijator čistiti vodom, a i prljavština će lako otići s hladnih površina. Na gornjem dijelu radijatora nalazi se otvori koji je jednostavno očistiti korištenjem sušila za kosu. Sušilo upalite i stavite topli zrak da svojim strujanjem kroz otvore ukloni veće nakupine prašine i prljavštine. Isti efekat možete postići i ako imate usisivač na paru. Sve ono što se nalazilo u radijatoru sada će pasti na pod, a to jednostavno pometite ili usisajte. Za sljedeći korak idealno bi bilo koristiti perušku, ali sasvim dovoljan može biti i drveni štap prekriven pamučnom tkaninom. Od gore prema dolje svaku rešetku očistite zasebno. Završite čišćenjem izvana, sok od limuna razrijete u vodi i mokrom krpom prevršite radijator. Radijator potom ostavite da se osuši, a tek kada bude u potpunosti sigurni da nije vlažan, možete ponovo upaliti radijator.